Malta għadha kemm ipparteċipat fl-akbar expo tal-iGaming fid-dinja, ICE li tellat f'Barcellona. GamingMalta mmexxija mill-kap eżekuttiv Ivan Filletti u l-Awtorità Maltija tal-Logħob l-MGA taħt it-tmexxija ta' Charles Mizzi irrappreżentaw lill-pajjiżna flimkien ma' stakeholders lokali oħra bħala waħda mill-aktar ġurisdizzjonijiet ewlenin fis-settur. ICE Barcellona laqat madwar 600 esebitur minn madwar id-dinja waqt li attendew iktar minn 65,000 persuna minn diversi oqsma tal-iGaming. L-entitajiet enfasizzaw is-saħħa tal-ekosistema Maltija li toffri appoġġ regolatorju infrastrutturali b'saħħtu lin-negozji fl-industrija tal-iGaming. L-inizjattiva ikkonformi mal-miri tal-Viżjoni Malta 2050 li tidentifika l-iGaming bħala pilastru ewlieni tal-ekonomija futura. Fuq l-istent ta' Malta kien hemm rappreżentanza ta' GamingMalta, l-MGA, il-Malta Enterprise, il-Bank of Valletta u identità biex jiġi provdut tarif dwar kif wieħed jista' jopera jew jistabilixxi ruħu f'Malta. L-istent Malti ġibet interess qawwi b'mod partikolari minn kumpaniji li qed ifittxu li jistabbilixxu jew jespandu n-negozju tagħhom f'Malta. Matul l-expo saru diversi laqgħat inklużi dawk marbutin mal-kampanja Make It in Malta fejn il-viżitaturi wkoll kellhom l-opportunità jesperjenza u logħba ta' rulett b'realtà virtwali żviluppata minn Draw and Code studio bbażat f'Malta.